Omusavisi yo kusima kwishomero rya Nyamirima Primary School avuga ko rajebyezo bye cyamushanju abazire bashabwa kufayo kushomesa abana babo hamwe no kugererana rukundo. Namwabugana hariya mu Rwanda vuba mushemererwa wakizo wire otamurebe ocumbugana hari ogurano ye no kweki umurebe ngaroko mutaru karaho hatanabugana ikistani atanga domuro bosi muro shukuro umurugu murebuke kumwashomesa abana murebuke kumwabaha cyone kiri kubasika kwika ahakutunga ibi twayore ko kusima ruhanga akubana nabo bana babashatse tuseta kubatunga umwaka gwahwire twaba twine umwana umongore byo kubanza omukushabo kudana umugura ka rukiko wigara East ya abana bakoze rejeverabo hamwe n'abashomesa babo bana bakushiko mu rubashatu amwe cyane dani na ngumbateke mu mpimbo cyane kamba letere berabo mbasime haza abana bandi babarebereho barebe wakora munonga no baje no shashurwaje kandi abantu benyonga ku appreciatinga efforts zabo. Omuganda makuru ogamashomero garukugumzamu no kuhumuruka abazire n'abashabwa kushomeseza mu mashomero agubaru kubasa chwera abana babo butabonabona hamwe no kubinjirwe bishari ebyagambirwa mu kushaba ko mutana hakanisa ya St Mark rw'ebishuru Church of Uganda kandi habaho no kusima kw'abazire abeje hamwe n'abashomesa abishomero rya rw'ebishuru Primary School aho gukora kurunje bigezo bye cyamushanju. Abazire nimbahiga kandi nimbahabura ngo tutware abana bitu omashomero aguturuko basa abandi nkitwe tukashomera za rw'ibishuru Primary School twaza za Katozo nagandi amashomero gataragamani konkan tureba turiyo tukore byo kutangaza umunyahangere ndiri ma foundation body abwe kwatansa nungi abwe kubito tukore kintu kimwe headmaster na foundation body na PTA na management tamukondana kandi tutekateka ngo tuzaguma tutyo gutungurisha umubiri. Amashomero ga primary ga government agariyo mburisa bwa camugorana ngo gakozire kurunje kusinga gandi ombusaba diko no bwa Greater Mbarara kandi rya rw'ebishuru Primary School niryo risinjira gandi aha bwa TV West ndi era Akiza na Onesmus ndi yanabo.